Ajde počnemo sa prvom epizodom rasturanja. Pošto radim sa najosnovnijim alatima, znači nemam neke električne, pneumatske i ostalo, evo šta je potrebno da rasturimo prednji deo na Passatu. Aj, pošto sam ja već počeo, sad ću vam snimiti polako šta sam ovdje skidao. Znači, kreće se od maske. Maska na sebi ima, znači, jedan i ovdje je pukla, tu je bio drugi šraf. Oni se skidaju s ovim Torex ključem T30, evo ga. I on je bio potreba da se skine ceo branik. Na braniku ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 takvih šrafova i sa strane su ovi klizači ili držači. I on samo povuče i to je cijel posao da se skine prednji branik. Znači, pošto je skinut branik i oni djeluju, pokazao sam kako. Na red su došla ova ovdje prsa i njih sam skinuo. Oni su na iste šrafove, ne znam koliko vidite, znači ovo su oni šrafovi od branika gdje se kačio, a ovdje gore su se kačila prsa. Evo ih ovdje šrafovi i tamo. Šrafovi uvijek se vraćaju na mjesto tako da ih ne bi posle tražili i izgubili. Posle toga, evo tamo vidite, far je skinut. Sad prelazim na ovaj ovdje far. Znači far isto ima svoje šrafiće. Ima ovaj ovdje, ima ovdje, vidite gdje je rupa, pogledate, ima tu unutra jedan šraf, jedan ovdje iza i ovdje. Ta 4 sad skinem na brzinu. Znači bio je ovdje ovaj jedan džek i ovdje, pošto su ksenoni u pitanju, isto, znači samo raždžekamo. Jedan, drugi i ovdje unutra ima ovaj treći, isto raždžekamo i far je slobodan. Aj puzi. Sad ima ova šipka da se skloni, znači ovakvi su šrafovi, 3 sa jedne, 3 sa druge, isto je na imbus, ona kad se skine, evo, hladnjak klime, znači izvađen u međuvremenu, on kao što vidite ovdje, bio neki nezgodan kamen, on je odradio svoj posao, tako da će doći drugi. Hladnjak klime je izvađen. I znači sad idemo skidanje ove šipke. Sad, pošto ovdje imaju na ovaj Torex T45 imaju po 3 šrafa sa svake strane. Pošto kao što vidite nezgodan je prilaz i teško je ručno, ne može da se odvrne. Uzet ćemo ovaj deo, znači stavljamo ovako i odvrćemo lagano. I tako, znači postepeno. Sad je to mnogo lakše raditi sa nekim pneumatskim odvijačem i produžetkom, ali pošto to nema, znači radimo ovako, sve ručno i tako ću ceo, znači sa ta 3-4 alata skinuti ceo ovaj prednji deo i osloboditi prostor do motora. Evo ga i filter vazduha. Evo u kakvom je stanju sad trenutno auto. Nisam snimao sve detaljno iz razloga, prvo svaka čast momcima koji detaljno snimaju kad rade nešto oko auta. Užasno je nezgodno zato što ruke su vam konstantno prljave, zaprljate svu opremu za snimanje, a pored toga da ranije sam snimio onih par detalja kako se šta skida, ne znam tačno dok sam stigao, vidjet ću to kad budem montirao. Evo sad ovdje dalje šta se dešava. Evo je ovdje dole, ne znam koliko se vidi, servo pumpa. Nju menjam, pošto servo na autu ne radi. Menjamo nju, ide druga. Ona dole kao što vidite ima ovdje remenica ova na koju ide kaiš. Ona se drži na 3 šafa, skine se. Samo sekund, evo ovako. I onda se oslobađa pumpa. Kaiš ide od ozgo od alternatora preko nje i ovamo se kači na radilicu. Da bi skinuli kaiš, popušta se ovaj jedan šaf na alternatoru i kad se on izvadi, jednostavno se pomeri, popusti se i skida se kaiš. Ovamo ima ovaj drugi kaiš od klime. To nije najveći problem. Pored toga, creva su bila problem koja nisu dobro držala, jedno crevo je puknuto. Sad ćemo ubaciti tu sliku.
A ovdje je onaj veći i skuplji kvar. Ja sam to malo očistio, ali vidi se turbo je sav od ulja. Nema lufta, njega možete provjeriti ovdje, znači da li ima lufta nekuda unutra, da li su oštećeni propeleri od samog turba, šta se tu dešava tu. Inače, stanje, ajde, ok, nema lufta, propeleri su cijeli, ali ulje baca, tako da remont mora svakako. Koji je dalje problem? Dalje je problem što taj turbo, to ulje silno koje je baco, guro u creva, išlo gore do usisa, ovdje i ulazilo sve unutra. Znači on je guro turbo kroz cijel sistem, je guro ulje i svuda je bacalo ulje. Dalje deo koji moram da pregledam, to je ovaj ovdje. Pitanje je sad, da li ovo ulje je sve to što je gurao turbo, kakav je dihtung na poklopcu gore, zašto motor na Passatu stoji malo nagnut u levo. Sad je lako moguće da je ovdje dihtung loš, to ću provjeriti kad skinem usis, ali sa ove strane je sve je suvo i ok. Znači od kvarova turbo, servo pumpa, kaiš, evo slike na što liči kaiš, koje prati na Instagramu mogu je da vidi story, kaiš u katastrofalnom stanju. Šta još ima tu? Dobro, filteri, oni će se trenutno, ovdje stoji kućište filtera vazduha, ono je izvađeno cijelo da bi imao bolji pristup ovdje. I tako, to je nešto od tih stvari, znači eto, skinuo sam farove, skinuo sam celu prednjicu, tu hladnjak i sve da bi imao bolji pristup, da vidim šta se dešava. Za sad sam eto snimio to šta je od kvarova. Kao što sam napomenuo malo pre, nezgodno je snimati i raditi. Tako kad sam uhvatio nešto sam snimio, što sam skidao nešto nisam. Eto da sklopimo tu prvu epizodu, ali već od druge potrudit ću se da idem postupcima, snimam, radim, tako da i vi možete da pratite. Sad je ova malo zamršena, vidjet ću kažem opet kad budem editovao klip, ali koliko toliko eto da snimim ovo rastavljanje. Ništa, za sad to je ta prva epizoda, nastavit ću naravno sa radovima. Vi zapratite kanal, bacite neki like, neki vaš komentar, neko vaše mišljenje o ovome, svemu što radim, pa se vidimo u narednoj epizodi. Ćao!